Kaniting panawuning pandemya, mapalyaring dakal at miyaliwang bagi, ingeta mo gagawa, lalo na't king kapag masasyaning Kwaresmat, maging ning Malialdo. King parokyahan mi, kanin king San Matias Apostol Parish, gaganakan ko kita mi labasang banmo, uling king kadwang pamikatago na pagmasasyan niya ing Malialdo, kilubning pandemya, agagampanan ning pamagprosesyon. Anya, kitang may nabasang banwa, ing meging pamalak, king balang misa, kilubning Kwaresma, miyarap na ring malalarawan ning Malialdo, at balang larawan, kambiyan na ning Kamadero, makanyan lang mabibindisyon kilubning misa. At uling alang kasiguraduan ing kaya katangkabilyan, kaniting banwang 2022, mayapan ming sindu itang gewami last year, miyarap na ring malalarawan ning Malialdo, kilubning misa at mabibindisyon la kambering Kamadero. At maragul kong ipagpasalamat kitang minabasang banwa, balang aldo, andat mirap na ring malalarawan ning Malialdo, manakit connection o kaugnayan king ebanghelyo nung nino o nung nano yaman ning malalarawan miyarap king banal a misa. Anya kaniting kadwang pamikatagon magagampanan mi ting pamirap ka ring malalarawan ning Malialdo, iting metong kung pantunan o panayan, ing manakit ko pamurin kayang kaugnayan, king balang aldo ang magmisa at itang partikular malalarawan ang miyarap, ing ating niyang maging connection, king pamigunam, agpangking ebanghelyo. At so far, king kadwang pamikatagon, ang miyarap na rin malalarawan ning Malialdo, king parokya ng San Matias Apostol, at tinatatin pamuring akakita kaugnayan ning malalarawan ang miyarap king misa, king ebanghelyo, para king balang misang ipagmasusyan. At nanding abak, ing miyarap malalarawan, ing lahumenta, iniing larawan ng Yesus, king matagumpian ng pamaglog, king Jerusalem. At pasibayo, ikit siya itang malala makaugnayan iting malalarawan, king may basang ebanghelyo, anong no, sinabi ng Jesus karing kayang alagad, yung isipan king dinatang kubaking payalan kabaldugan ing kautusan o intruda ring propeta, dinatang ku eban payalan ko lang kabaldugan o niaba ko lang iganap at tuparan deti. Ing larawan ing lahumenta, metong yung masanting pamikatago na mirap king misa, mika rin king Santo Niño Chapel, anong numipan samantalang gagampanan ng misa kabang kasalungsungan ng pasamasan ing bubungan at kisami ning pisamban ing parokya ng San Matias Apostol. Uling iting malalarawan ing lahumenta, metong yung paganaka, nung makanano ng petutwanan ning Ginoo, ing pisyag na king may basang ebanghelyo. Anong no, pepakit na ning Ginoo, nung makananong enapeya lang kabaldugan ning kautusan o intruda ring propeta, king nanong sangkan. Uling ing Ginoo, king larawan ning lahumenta, makanyaning dininan katuparan ning Ginoo, ing kaburyanan ning Diyos. Anong no, king kayang kautusan o king kayang kaburyan at maging king truda ring propeta, anting Mesiyas, ing kailangan niyang dumalan kasakitan at kamatayan, dapat king katong aldo, subliyang miye. Ganakan tamo niyang maganap ing kwentunan ning transfiguration, king pamanaliwan ng aske ning Ginoo. Asaksyan na rin ning atnong alagad ning Ginoo, Pedro, Juan at Santiago, anyang manaliwayas king Ginoo, at akasabi no paring adwa, ing Moises at Elias, at makanita ng apisabi, ing kailangan niyang dumalan kasakitan at kamatayan, ing Ginoo, anting Mesiyas, anting Kristo. Nung waman, pisyag ng Pedro ing mitalakad yang atlong torda, metong para kang Ginoo, metong para kang Moises at metong para kang Elias. Dapat ing Ginoo mayapanong inagkatding kayang alagadban, kuldas king bundok, at tagdus ing pamaglakbe karin king Jerusalem, at balunang ating kasakitan at kamatayan makapanaya karin. Pero ketong kapag nasanang pamintuaning kaburyanan ng Diyos,
makanyang may pamikatagon karening kayang alagad. Ban kanita, akwa nala namang may kadturwanan, naking biying kasakitan at maginging kamatayan, kailangang iwasan o gulutan. Lalo na't nung iti dakene ning maulang misyon, agagampanan ning balang metong kaya katamo, kailangan magitang matatag at pagkikwa ng arapan at takabiusan ng nanumang kapagsubukan adaratang tingbiye. Meto nga masalang paganakang babiyan na kaya katamo ning may basang ebanghelyo. Nung makananong inggino, may mayang masanting at mayap alimbawa, karing kayang alagad, nung makananon ng pepakit, king matagumpian ng pamaglub king Jerusalem. Pisyag ning ginuking ebanghelyo, ing ninumang tutupad kareti at ituruning makanyan karing aliwa, iting makilalang peka marangal king kayaryaning banwa. King inyasat, sapat na ing ginu, pisyag ning kapamintuan, king kaburyaning kayang impa, anyang matagumpay yung lugub king Jerusalem, at diptani ting alang kapikakunwan. Nune pa naman, tiyatang kapag nasanang ituro karing aliwa, itang mayap ng agawa. Panagkat siya kaya katamo itingini, na itamo man sa aking kaya katang pamibiyabia, kawangis ting gino, magkapilit tamong pasyag ing kapaminton king Diyos, at daptan iting alang kapikakunwan. At midinantang pamikatagon kawangis ng Jesus, ituro karing aliwa, itang mayap tang agawa. Mayapan tamong yaning adwan ng grasya ng Diyos. Banking pa magkapilit tamong apamintuan ng kaburyana ng mayupaya, at arapat tamo'y ting alang kapikakunwan. Ingwidinan tamo naman siyang pamikatagon, ban kanita ituro karing aliwa, itang mayap tang agawa. Maliyari kayang isipan at misan pang pakibalak, nanupin kaya itang mayap tamong agawa karing may alabasang panawuning diyatamo. Anong no, pasyag tamo yung kapamintuan king kaburyaning Diyos, at arapat tamo iting alang kapikakunwan. At ngayon itisa, maging dalan ban kanita, at intamong ituro karing aliwa, itang mayap, at kaya katamong agawa. Yaking banan tauli, migit ketang pasyag tayong kapamintuan king kaburyaning Diyos, at agyang king kasakitan, daptan tamo iting alang kapikakunwan. Ganakan tamong mididinan tamo pang pamikatagon, ban patiring aliwa, akwarang agawa, itang nanumang mayap abagyang kaya katamong gewa. Mapalyaring ng manalangin tamo, adwan tamo ing may pakibatan ng kiyakatang kayadunan. Dapat parati tamo sanang ganakan king balang panalangin na kiyakatang yampang, migit king kaburyan tamo, ing kaburyaning Diyos yung midinan kaganapan. At nung pansingan tamo, king balang amisang gagampanan tayo, yampang ing panalangin para king halalan. Itang mumunang dake ning panalangin as neking kaklaro na manalangin tamo banting banan taudi ing mag-ari ing kaburyana ning Diyos. Ngayon misan pang manalangin tamo kaniting misang darawon tamo. Nung waman king kapag nasan tamong maramdam at may pakibatan ng kaya katamong kayadwanan. Pailalam tamong kaya katang kapag nasan king mayap ng kaburyan ng Diyos. At king banan taudi kawangis ting Ginoo,
ing Diyos yang sukat pamintuan tangalang kapikakunwan. Banking banantaw di maging malagwa para kaya katamo. Ing makibat kayo ning panagkat na niting kapag masusyan. Ituro karing aliwa, itang mayap tang agawa. King katahimikan, misan tamo pang iarap king Diyos, ing kanya-kanya tamong kayadonan. Manalig tamo, misan pang ibulalag ning Diyos, ing kayang kayapan, tambi ning kayang kayupayan. At king banantali, aliwaming kaburian tamo, nunimigit lalo ning kaburian ng Diyos, yang medinan kaganapan. Nanding tanggapan keing message ng Brother Roland Zapata at adwan na yung pangadiya ining kayang anak may aksidente ing kayang pamagmotor. Bigla ko tuloy aga na kanyang maging guest niya Brother Roland king programang King Lagyo ng Jesus. Kinwento na itang misa na bengi ginising dala uling may aksidente ining kayang anak king kayang pamagmotor. Ketang kayang kwento, may kad kambe na rin dakala makiramdam, ketang beng ita, ikwa na kami, kapanamdaman, Brother Roland, at ikit mitang kapigaganakan, anting meto nga pengari. Kay batanyang akit day ning anak dang may aksidente ka, no? May biglaya. Aliwa pala yung anak na may aksidente. Nuning kalaguran na ning anak na, aginamit, king motor, ning kayang anak. O iting twist na ning kwento ng Brother Roland. Kimba ng tao, limi pa kay dinamo, uling, aliwa naman pala yung anak na yung may aksidente. Nandin na niyang babasan kayo ni message ng Brother Roland, iting aga na kako. Ako kaya bibirwan, Brother Roland. Po taga lang, kalupan na nitang kayang kwento, aliwa naman pala yung anak na yung may aksidente. No yung kaluguran ng kayang anak ginamit king motor. Dapat ako ni kit na nga ni Brother Roland. Inabayan ko niya mong manalangin, mga di, na sanapin, may paldan kumayapin ng kayang anak may aksidente. Potang atin tamong adon king Diyos, definitely, ing kapakanan din kaya katang pakamalan, ing kaya katang isipan at pakibalak. At may akad kaburyanan ng Diyos, pakibalak tamong kapakanan, din kaya katang pakamalan at maging ding adiwa. O yan may kading may tulak king Gino, king pisyag ng kapamintuan, king kayang igpa, anyang mayapa ng matagumpeng linub king Jerusalem, larawan ababiyan na ning lahumenta, anong no, kawangis ding Gino, pakikwanan tamo sanang pamintuan ng kaburyaning Diyos, banking banang tauli, mi pakayaplat, mi panuanan, ding pakamalan tamot, maging ding adiwang kaparang tao. At itisakin ba ng tauli, kawangis ning panagkat na niting pamigunam, king misang darawon tamo, ban kanita magitang marangal, o mabilang ka ring makilala, anting peka marangal king kayaryaning banwa, mayapan tamong pakikwanang pamintuan ng kaburyanan ng Diyos, at iti pakikwanan mo namang ituro karing aliwa. Ituro karing aliwa, kitang mayap tang agawa. Gustong yung kaburyaning Diyos ang kaya katamong pamintuan, sigurado mo, ingatin tamong mayap ay agawa. At nanamang mayap tamong agawa, pakikwanan tamong ituro karing aliwa. King saup at grasya ng Diyos, makanyan tamo sanang makibat kaning panagkat na niting kapag masusyan, ituro karing aliwa, itang mayap tang agawa.